Ngibingelele babukele emakhaya belela phansi kohlelo lethu ukwazela babukele emakhaya bingelele yana-ke ngwenya endlezini ingane babukele emakhaya namhlanje-ke la sibhalelwe usisi wathi ucela simsize sikubaba wengane owathatha ingane eyicelile ukuthi imvakashele wasuka lapho wahamba nengane akaphindanga ayibuyisa ingane lokho amafoni wavala amafoni wabaleka nje kodwa-ke babukele-ke nane nazi anginamaningi angele ngamaningi ake sinikeleni khona before sinikeleni khona abafethu ngicela ungakhohlwa ukusubscribe ni-like and share and comment nje-ke danko babukele emakhaya namhlanje-ke la sihamba nosisi uze la kubaba wengane yakhe umfethu-ke njengoba ecelile-ke ukuthi ucela simfihle-ke ngeke-ke sale umuntu makuyena oyicelelayo yabo umuntu kahle kahle simphoqelele ukuthi enze into angayithandi kodwa sisi bengicela uchazele ukuthi njengoba sila nje size ngani ukuze sizo-understanda sonke. Yebo, ngibhalele ulolu hlelo namhlanje ukuthi lungisize ukuze ngizokwazi ngibhalele lolu hlelo namhlanje ukuthi lungisize ukuze ngizokwazi ukuthi ngizothola ingane yami ngo-2015 mangakosisi wacela ukuthi ingane imvakashele. Hayi-ke wavuma kwakuDisemba ngaleso sikhathi wacela ukuthi ingane imvakashele izobuya ngoJanuwari. Yangabe isabuya-ke ingane isikhathi sesiside-ke mangithi ngiyazama ukumthola angikwazi ukumthola efonini angazi ukuthi kwenzakalani ngengane yami akekho umuntu engikwazi ukuxhumana naye even abazali bakhe angibatholi angazi ngempela ukuthi wenza njani that's why ngicelile namhlanje ukuthi ngingisize ukuthi ngizokwazi ukuthi ngithole ingane. Bafu uyamuzwa usisi ukuthi ukhala ngani? Ngiyamuzwa impela. Okay. Bengisacela futhi kancane. Mana sisonke. Wena nokuyazazi ukuthi mina uyangazi ukuthi ngubaba kaSikami. Uyangazi. So yini indaba ukuthi wena uzohamba uyofuna abanye abantu engabuza kimi njengendoda yakho uyazi umuntu umazi ukuthi uyena olala naye. Angikutholi nje wena efonini ngizokuthola ngoba kade uma ungangithola qala uma ungangithola efonini kokwenzakalani mina ngithi ama-sim card mina ngiyashintsha uyangazi ukuthi ama-sim card wangabuyela ngani-ke kumele washintshe ama-sim card wangangitshela ngani why kulibele ushintshe ama-sim card ube wazi ukuthi wahamba nengane yami. yabona sisami mana qala futhi cela ukubuza leyo camera leyana iyenzani uhlelo lolu wena mfethu yabo masuhlelo sihamba necamera ngithi wena usulanda iy'nhlelo angibe ngakuthola ngithi ngakho ngibiza iy'nhlelo ukuze izokwazi ukuthi zingisize ingane yami ufike kanjani la ngangithola kuyalocate manje angitholile wena ngitholile ngihlala eThekwini mina ingane yami iphi ngicela ingane yami iphi wenzani ngengane yami mama sitalela ngingane yami wenzani angiphendulekanga mina awukazi la ungiphendula ngiyakutshela ukuthi mina lalela ngiyakulalela cela ungilalele anginandaba nogula wakho mina ngicela ingane yami ngithona kade vele ngina ngihlangana nawe ingane yami ngicela yona iphi uyabona uma kunyuka lento leyo la ke ngingafakathi ngisho inganyuka iphi inzoba nenkinga yani mina ngizoba nenkinga ngoba angifune nginyuswa okay ehlisa-ke ungawunyusa umoya ngicela ingane ngilalele ngiyakuzwa konke okushona ngoba futhi ngiyakuzwa hayi ngilalele into mina bengiyibuzela ngaphendula okay awuyibuze-ke into njengamanje ungaqala uyangiphakamela angiphakami mina ngibuza ingane kuphela nothi uthi ngiyaphakama iyona into yami engiyifunayo kuwena hhayi wena siyacela ukuthi ulalele siyakhuluma singabafani kuleyo nto kade sekukhuza kuyo ukuthi ungiqala ungilandele uhlelo abafana into ehlezi siyibanga nawe ngiyakuzwa ngicela uchaze esidlule lapho ingane yami-ke ngize ngayo la kuwena mina endlini mina ngihlalela ngedwa njengoba ubona wayithatha kanjani ingane uhlala wedwa wayithathela ingane yami uhlala ngedwa ngicela ungilalele ngini nami ngilaleleni asikho isidingo sokuthi uchaze leyo zasizile thina ngey'ntolo zakho anginandaba futhi nokukhwehlela kwakho mina ngicela ingane yami kanjani angilalele ngifuna ufuna ukuthini uchaze ukuthi iphi ingane hayi awese sicela sike simopheni ithuba ake ayidlale ngesithi ukuthi kahle kahle ithini indaba njengoba mina ngihlalela endlini ngihlala ngedwa ngafonela usibule umngani wami abanye abangani bami mina nabangani nawe bungazi nowasikabona uyasho ukuthi ingane uyibona ingane ayigezwa uthi uyibona ingane hayi ingane imila yolento lela lemilana la sifo senkukhu wena uzoyilanda uyibona yonke leyo nto yayimile
ngifuna ungizwe ukuthi hayi ngikwenzile lokho ngikwenzile. Inamachafachafa ingane umzimba wonke. Mina njengobaba bengingakunakile lokho kakhulu ngoba bengazuthi ngingakayi safe. Isesandleni eyiwona. Njengoba nami ngakhula phansi kwesandla sami nami. Ngifuna ungizwe angilwe ngitshela kodwa into engenza ukuthi hayi ngenzela ngiyenzile. Ingane lapha kuthi igcwele izilonda la nasekhanda. Izilonda ecala umzimba wonke leza izilonda ziba inkinga. Wakuzwa emva kwesikhathi esingakanani lokho bese ulanda ingane? Ngicela ngoba phela wena kwakufanele ukubone konke lokho ingane yakho. Ngizokubala lokho. Iphi-ke mina ngicela yona kuphela. Okay. Ingane nansi washo usibuka wathi ingane ongazi nasesiswini ayikho right kodwa uyayazi lengane le ukuthi ingane ifithi kanjani kodwa njengoba manje iphelelwa amandla uyayibona ukuthi uma iqhathanisa nezinye izingane uyayibona lengane le ukuthi ngathi ayinababa ngathi ayinamama wena wakhuluma wena nami ngalokho ngathi mina umngane wami mina uma wengane yakho wakhuluma naye ungilalela kuhle ngoba ngiyacela mina ngiyizwa mina kuhle ngoba ngiyacela lalela kuhle wathi uzibuke hey baba ingane yakho nayo la inenkinga kanjani ngayibona ngathi mina hawu baba ukuthi ungidlula nje ungithathe lo lesithobo ngoba nakho phela ngisaxhumana noma hayi uma haso waqeqeza nabanye abantu kodwa uyazi ukuthi ingane yazalisa imini ekugcineni uyangitshela ukuthi ekugcineni esithathe lesithombe lesisale ingane esithathe engifakele khansi ngiyadala ukuthi ngize ngikeqele ngibona mina mangithi ngiyabona ngicela ungilalela mangithi ngiyayibona la kwathi ingane hayi angene isiqolo wami lo qala hey angene isiqolo lo ngiyabona phela mina ngiyayazi ukuthi hayi wena hayi wena lengane le ubudlisana yini lobudlisana ngoba uyangazi qala mfethu ngicela ukubuza ke njengoba uzochaza nje njengoba uchaza wena imali kusisi ubunika ngicela umbuze ebhuti ngicela uphendule nawe every month angithi khona imali kumele ihambe kuma wengane awungayibali lehlezi ungibalela yona yegrant ngizophendula umbuzo okay siyabonga ngoba ngisakwazi ukuthi ngiphendule okwamanje futhi ngagula nesokwazi ukuphendula futhi ngeke phela ugule manje lokho ingane eqala bese uyagula kulalela kulowo mbhede wakho okay baba uma kasiqalo unolwazi lalento oyibuza leyo no cha anginalwazi mina wena imali mfethu mina mangibuza kuthiwa unolwazi lalela ngizwe mina mangibuza kuthiwa ngiyayondla ingane mina makuwukuthi angiyondla ingane ngizosho angiyondli ngoba u1 no 2 no 3 makuthi ngiyayondla ingane yebo ngiyamnika u1 no 2 no 3 ngiyamnika u200 noma ngiyamnika 100 rand yabo wena manje uthi kuthi kumele kuphendule yena kanjani angisho ukuthi kuyena ophendulayo ngithi mina awubona umbuzo lona mina ekupheleni kwenyanga kumele kube income engenayo ukungangani for ingane sengithi mina lo mbuzo loyo engabe engabe ubuza yena before ifike la wena ngithi umtshela ngelokhu njana wena mfethu wena ngithi umtshela ngokuthi umama uthi wena uhlezi umbelesela ngokuthi uRamaphosa uyamnika imali ngamba wangimithisa uRamaphosa mina kahle kahle wena ukwazi ukuphanda ngisacela lapha ebhedeni no angisadingi ke manje indaba zabathi ingane yami ngiyaphendulela ingane sengicela ingane ngeke ngidlule kuthiwa mina angikhokhi angilethi imali okay Cha mina ngithi imali angilethi inyanga nenyanga uRamaphosa mina ngathi mina ngicela ingane ke futhi ngeke ngicela ingane ngeke ngilalela uRamaphosa imali singisafuna mina umuzo ukuthi awuchazele no angisafuna ungayithatha kanjani ingane kumuntu kumzali wayo ayikho kwala usitshela ukuthi uhlala wena nawe awuhleli nengane awusebenzi yenze njani ke ikuphi imali awuchazele ikuphi ingane ingane awusilalele nasingamadoda siyakhuluma lalela baba yabona njengoba sihlangene mhlawumbe wenza kanjani sengibona yabona njengoba sila mhlawumbe khona wakwenza ngayo mhlawumbe wathwala ngengane njengoba kunamakhandlela kwenzakalani ngalamakhandlela kwenzakalani imali konke la ubekwe imali laphansi angisafune kwenzakala ngampela ngiyawukusichazela ngiyayicela ingane yami iphume njengami ingane musani ukungenelela entweni zami ngoba ngiyakuchazela masiyekelela kanjani ngiyachaza kanjani singenelela kona awuchazeke okay
Noma kasikani wena awukhumbula ukuthi ngakuchazela ukuthini ukuthi mina kupheleni kwenyanga imali yengane izoba kanje kuzoba u1 musuthi kuzoba 1 kuzoba yini cha ngizokuchazela ngithi mina ngikuchazele lokho ukuthi kuzoba u1 no2 uphi ke lo 1 no2 kwenzakalani ngalo 1 no2 wona yonke phela bengakutholi Sithi sikhuluma la mina ayikho into engisayila esanesense osayikhulumile mina ngicela ingane yami bandla ukuyibona ngiyithela awungangikhumbuzi lutho manje ngiyazi usahluka ngifuna ukukhumbuza avela ngisadinga empilweni yami vele awuvela ukula nje kumanje mhlawumbe lezi zinto ozenza vele angikwazi nanokuthi ubona phela undlalile la ngathi asidlulenike lapho ngicela okay wangishiya ngiright angithi angikwazi noma u-right noma mina ngibona mina ukuthi ngi-right angazi uyakhumbula ukuthi ngitshela ukuthi mina ekupheleni kwenyanga ngisashawa amatoho engiwenzayo ingane emva kwesikhathi esingakanani emva kwesikhathi esingakanani emva kwesikhathi esingakanani emva kwesikhathi esingakanani wephethe yazi ngithuli manje mawubuka usalalele lembujana ekhulumayo ibudane ngifuna ukubuza yena mina mawubuka wena njengamanje ngisebenza angikwazi phela kade vele ngagcina ukukhuluma nawe ingane yami yona iphi ingane yonke engiyifuna ingane yami ngayibona ukuthi ezandleni zakho ayikho safe iphi okay imali wena wayisusa ingane kumzali wayifaka kwezinye izandla wena ubona ukuthi zisafe zidlula umzali okay kwawena nawe azikho ima mfethu ngulalela angithi nabazali nobabili wenziwa yini wena ukuthi uthathe decision yakho wedwa umphuca ingane ungamtsheli nokuthi ingane iyapi uthatha ingane etholakala inamba yami uthatha ingane ubaleke nengane angakaze ngishintshe phela ugebengu lokho benzayo ukuhlawula zenhlawula ukusho ukuthini ukuthi uhlawula chaza ukuthi ungangitsheli phela wena wayithatha ingane la yayizovakasha nothi lalela mfethu wena mhlawumbe ingane wayithatha uhamba uthwala ngayo usizothi sela abantu bakhosakele la ngaphandle ikuphi ka kumele akucabange ngicabange nonke angiphenduli wena ngengane yami angiyazi noma isaphila noma kwenzakalani ngayo angazi uhlulwa yini uhlulwa yini why ufuna ukuthi usisi wena ezwe into oyishoyo kodwa wena ukwazi ukuzwa into ekhulunywa ngobazo njani vele lalela wempethu ima ngicela khona into ekumele uyikhumbule between wena nosisi ayicini hlanganiseli lutho ayisakho into ehlanganisa ngilaleleke kusho ukuthi ke uyakhuluma usisi uyakhuluma nawe kumele kuzwakala yini wena ufuna ukuthi uthathele usisi inqumo uyazi ukuthi lento mangase sithathe siyisenkantolo ungaboshwa phela wena ukidnap ingane lento yenzile ungangikhombi cha musa nje ukuthi lento yenzile ukidnap ingane kasisi phela wena uthatha ingane without ukuvumelana noma wengane ukuthi uthatha ingane lalela la mfethu uma uthatha ingane ihamba esibhedlela ingane khona amakhadi ekumele ayigome yazenze lutho ngoba amakhadi konke kwasala kumina ngazi ukuthi ingane yami iyabuya and ingane bekumele uqale understand ukuthi njengoba ineyilonda nje kwenzakalani usisi unayo yini clue yokuthi ilonda ngisho le maphela mfethu ngilalele phela kumele ubuze usisi ukuthi hawu mawakhe kwenzakalani ingane yanje Just wayithathisa ukuthi vele sethola izandla ezingcono abona ukuthi izophatha ingane mina sizohlukana nje kusho ukuthini ukuhlukana ngami nawe ingane yami fanele ihambe ihlale entabeni ngoba nakusahlukana awuzalisa ingane ezandla lezi inqumo sesayithathile awuzalisa angithi mina ngiyithatha inqumo ima wena uthe usisi uthatha inqumo ezange usisi inqumo lezo ukuthi ehambe yolanda abantu kanjani ezokhuluma wemfethu ngahlangani ngani so2 wena ubungahlangana ingane nami eqaleni ukutshela mayelana nengane ukuthi ngiyayithatha ingane ngoba ku1 no2 no3 ngizo ukuthi ingane yami ayikho right ngiyakutshela nje umtshela manje ngoba sengifika la uthatha inqumo ziphi inqumo engiyithatha anginandaba
ndaba nawe uyavele kwaseqaleni engishaye ngibulala nje ngenduku ethi mina ngimusa uthi ha sengikhuluma konke ke manje Sengubhajista ke manje. angikwazi ukuthi wawuba kodwa hawu uyabonakala indlela oyiyona ukuthi vele ubuye ngazuthi nesandla esilule abantu besifazane waze wangishisa ngisho ngaveza la ngishile uma ukuthi ngiyayifuna iproof yokuthi ngempela lo muntu ube ngihlukumeza lalelo Mina ngangishaya. ngeke phela ngize iqambela amanga mina Mana uyazi ukuthi abantu abashaya nayo esikhathini esiningi abakwazi ukenjoy into abasobenza bese bebe nomntwana. awu kunjalo manje sekunjalo baba lalela la Sekunjalo ungamthola umntwana kodwa wena Umthola umntwana ngisho kulepha umuntu umtholisa ingane angizwa mina lento ayisho Yini usiqalo ebe nelonda umzimba wonke. Wangangibuthi ngani yonto eqaleni nokuthi uzumtshontsha mina Ngiyaqala udla imovite. Udla ama complex. Udla izinto lezi right njengoba ingane khona ezogcwala eswini efutheke na nje. awuhlanje wena nengane uyenza kanje obulele nje imake wemfethu imake okay umondla kanje ngoba uyagula uphi ngiyagula iphi ingane mami usiqala ngimthathe kuwe ngoba ngifuna wayaphi Wena mongathola ngengane mfethu sasa mina nawo second distance chaza ukuthini lo kufanele ngingayiboni ingane yami uqonda ukuthini lento oyikhulumayo kufanele ngingayiboni ingane yami hamba kofuna omunye umuntu uthole naye ingane hayibo imali ayingeyiqala ke ngoba uyagula mhlawumbe wesisi uthi hamba manje othola shuthi ngizobuya nosiqalo kulowo muntu vele sasikudokstar sase-right nawo uvulele yonke into imake wena yini njengoba uthi kusisa kenzeka yini wena ungayi kothola ingane kwenye indawo maseke sizoyithola naloyo esinayo kuyisane yami ikhona ngenye ingane ngifuna le eyami isekhaya ingane safe abazali bakho awufonela abazali bakho kuba ingane ufuna ubiza isibongo samama idukela amahlozi no ngisho ngabhizinisi yakho kodwa sengicela ukuyibona ngamehlo ngicela ukuyibona ngamehlo ngiyayidinga bakwethu ingane yami yazi ngiyayizwa lenkulumo nosisi ngiyayizwa nje ayibalance ngizwe baba yazi iwhy ngithi ayibalance ingoba usisi la uthi wena wathatha ingane ngokuthi ucelile ukuthi ikuvakashele angithi wena awuzange ingane mina ngayithatha mina ingane aze ngicele kuwe usho wayitshontsha kahle wena wayitshontsha mawuthatha aze ngitshontsha ingane yazi ukuthi inobaba ayazi ukuthi inomama ayazi ukuthi asathi sikhuluma ngane na ingane isingabhosha lapha ilanda ispade akufanele vele imake usho ukuthi ke even if noma kuthiwa ingane ke indala kumele uvesane uyithathe ungabisayibuyisela kumawayi kwaphela isindala shoot lalela wemfethu yazi ukuthi abantu uzoyilungisa yena wemfethu imali before kuze lengane ingazi yabona nje easy lokho imvizisa kancane ayilungise kanjani ngicela uku-understand sanjani angithi sesiyazazi ukuthi wena khathi nginawe lana ubukwazi ukuthi wena ubuthetha ngala eceleni kodwa ubuthandana nami ingane ihlangana nalokho imali wemfethu thina sizele ukuthi amaphastenu amadala thina sizele ingane la sifuna ukwazi ukuthi ingane safe i-right i-sharp lapho khona yonke into i-right nengane yabona uma ufuna ukuthi ikhuluphele ngawo isha ngehlathe i-right okay mfethu ngiyiphantela nami lapho ngiphanta khona mina ngiyiphantela angisebenza kodwa yazi sicela ukuthi u-understand something usisi akalwi nawe usisi into ayifunayo ingane leyo wayithatha ivakashile akalwi akalwi cha ngilwe ngalibi ngisacela ngesikwazi sicela iphi ingane usayibulala ingane yami wemfethu ulalela la yini yazi mfethu indlela oyiyona awenzi ngisho usisi ukuthi mhlawumbe ingane ifone ikhulume noma wayo izozimkhohlwa ingane umama ngikhulume nawe sikhuluma nawe zibeni ngathi ingozi yini inkinga yakho ngikhuluma nawe asinandaba ukuthi ngenze njani sendlini yami la kufanele umbaze ngenze njani
ngalala endlini yami ngoba kufunakala for Mfethu lalela lana ayikho lo ingane yenu ayakho. eyami ngane Wayimitha wayizala wena. eyami Imaki wayimitha wena wayizala. wehlala unakunja amanzi engitshela ukuthi ku4 months ku5 months wena wawenze njani ngaleso sikhathi mina nganginaki ngethele lokhu kudla obright ukuthi sisakho sibe ngcono hayibo wahlulwa yini ukuletha ingane isiphi wahlulwa yini Wemfethu imaki baba uyazi ukuthi njengoba usisi sinosisi la hayi Nkosi ukabili is either siyakuthatha is either siyahamba siyakuthatha noma siyanawo emaphoyiseni noma phela wena no akathathwa yisemaphoyiseni ayikho into esizoyenza uma ukuthi ingane akayikhiphi ngoba ingane nami ngiyayidinga bakwethu nami ngiyayikhumbula ngiyayithanda futhi uzobuka ethombeni mfowethu wena usindala sisi ungashuthi le case le ama case ngiyacabanga ukuthi amaphoyisa azokhipha isinqumo amaphoyisa angenapho wena ukuthi uyitshela usini ayenathini kanjani ayenathi namaphoyisa ebusuku ngo12 ngoba sasinawe ngikhipha ingane khipha ingane ngikhipha ingane wena ngisahamba wenze ingane futhi ngeke ngisahambo Mfethu lalela yazi asenze njani yabona wama lalela chazela enye into ethusa ngisho umama imali sibona sihleli kanje angizazi ukuthi hayi imali izekeni kwayithina amakhandlela izekeni siyekeleni phela lalela abantu bathola ngengane zabo vele mhlawumbe yena aphumelela kuningi izinto engingazenza besides nje ukuthi ngaze ngithathe ingane yami engiyithandayo ngithole isafe ingane yami people irathi ingane yami lo okay wemfethu lalela wemfethu yabona ke ngoba manje ke wena uyithethe usile thina asifuni ukuxabana nawe sicela ukhombisa ingane usisi ingane yakhe nje kuphela bese ke kuma ukuthi ke izoyidecide makuthi ke osisi wena ufuna ukukhuluma nengane ukuthi kube yiyona ezodecide yebo ibona engicelayo lokho kanti sinanga ingane decide 2015 leyo ngane manje ina 11 years wemfethu usisi ngibalele ngiyayibaleli uyayazi ukuthi nangaki mina yamazi ukuthi kodwa mina ngayibona Ima wemfethu akuhlangani nalento oyishoyo wena chaza ukuthi senze njani kusuka la ingane yakwazi ukudecide uma nobaba because phela isizwe lalela umntu ngitshela ukuthi mina yini usiyafambili la ukuthi wena uhamba ovulela omunye umuntu mina ngiright wemfethu lento ichazayo ihlangana lo muntu omsho ngiyamvulela kodwa ngidinga ingane yami wena ngazi ukuthi uphambene futhi vele ubavulele khona lalela wemfethu yazi asenze njani into elula nje sicela ukuthi usisi ulethe ingane kasisi khulume naye khulunyweni ingane soyibeka la nawe uhlale la nosisi ahlale la mase siyayibuza ukuthi udecide ufuna ukuhlala nobani sisi ingane yona ezoshuthi ayikho into enzima ukuhlala nami ngeke ikhulumele why mary ikhulumele ivumile loo nto ukudla ini lento le lokho udlani manje izogalika ingane ifanele nje udlani wena ingane igcina isinuka impehlo nje ungayazi wena udlani mina udlani ngidla mina ukudla okuqinile ufuthu nobhotshisi ukudla okuqinile lokho impapa lena imake chaza-ke ukuthi kwenzakalani ngoba mfethu asinasikhathi eside la phela wena ingane ayikho usisi mayifike la ufica amakhandlela ayela aka-understand noma ingane suthwele angihlanganisa ngomqondo lalela phela naye umuntu naye uyafaka izinto aka-understand noma usuthwele noma phela abantu bayathwala ngey'ngane wena usiyokuqala uzobe uthwale ngengane yakhe inqaba kahle nje ingane iphi ingane baba because yona into esizele la phela mina phela ngikhulume mina lokhu ungimla ngitshela ukuthi kumele wehle ngaphansi okay ngaso sonke isikhathi kumele wehle ngaphansi ngiyazi hamba ney'gora zakho kodwa kumele wehle ngaphansi usisi usehlele ngaphansi uqalo ulethu mama Langis, usajabula jabula? Ngiyangajabula ingane yami iyaphila, ngazi ukuthi iyaphila ngiyajabula. Kodwa sicela ukuyibona. Bengicela hayi kama ngili nani bafuthu angili. Asikaze sithina siyana. Cha phela nakho phela ngathi niyalo ngoba ngifike lezinto zonke la. Okay ke. Ngiyacela ukuthi senze nokubona isideki. Manje uzobe usatholakala wena la?
ngizoyaphi ngihlala lana Angazi ngiyabuza nje Ngizoya- asingakhona sibe sikubheka shuthi ngesaphinde futhi sihambe sikubheka ngalelo langa because angidlali ingane yami ngiyayidinga Wamfethu, angilona imali Imali. yangazi angazi Ima ngisho wamfethu sicela sichazele ingane ukuthi ikuphi usipha ama-direction. ingane isekhaya kumngane Okay, sicela usipha ama-direction asekhaya sizoyiyela thina. isehamasteni Okay, sisi sicela-ke ukuthi sihlele ukuthi siyanini eHammersdale. no akasinikeze inamba yamama ke Yebo, okungcono ya. sinikeze inamba yamama Base kuba ingane ezoyikhethela. ngiyambona ke lento engishoyo ukuthi ngikazavuma inamba nginganinika kodwa angifuni ukuthi nibakhethise efonini ngifuna ukuthi ilanto ngifuna ukuthi siye nani anginankinga ngihamba nani Okay. sizohamba sonke sifike siye ekhaya sonke sikhulume noma simtshele ukuthi nako ngichazele ngikhululeke Okay. ngizomnikeza inamba ukuthi sitholakale sonke ukuthi uma ngingatholakali mina ngizothola bani so bengicela ungibole phone ubhalele futhi inamba yami ungazi nginaphinjeni ungazi ukuze ngizokunikeza kama kodwa angifuni ukuthi umama nimfonele uma ngangitholi Cha, ngeke simfonele uma umama. ngangitholi umama ngimfonela uma ngangitholi wena-ke sengiyibuzele wagcina nini ukubona isiqala wena-ke ngiyamazi kahle shamvuda call la cha ngisho ukuyombona nje sineka la ngiqala hayi mina ngimazi ubaba nje inkosi yami angifuni ungasho angimazi ufake inamba e-right ngitshenele ukuthi hamba uyothoka le kwabanye ukuze uzonakho ubuye usu-right la kimi mina kangisabuyela kuwena vele ngi-right la ngikhona ingakho ngifuna ngoba mama vele eyam ngiyiseve ngibona Ungayisave, bhala uhash, usevelani inamba. Washeshe wasave inamba ngoba ngisamele ngiyifonele le namba. Ya, bhala uhash la masufake kama wakho. Before sihambe la soqale siyitest inamba. Ngeke dlale wena. Okay. kodwa kutshenele Hayi, ufuna ingane oh sengiyenza ufuna ingane angifuna nyengane mina ayifani nje lezi namba Le enye ngithi ino. angimazi phela ngamgcina vele okay Okay. hawu ufuna simkhadi yami lendala ungazi kahle ukuthi ngiyashintsha amasimkhadi ngishitsha amantombazane anginandaba phela kwakho lokho ngisho ungazenzela Okay, wamfethu lalela asikho ke lapha. no Thina into esifuna ingane. Uthi senze njani ukuze sikwazi ukuhamba sonke siye nenganeni? ukuthi ngifuna ukuthi nihlangane bafethu Ehhe. sizohamba angifuni kodwa ukuthi umama nimfonele yedwa Okay, nini? Monday next week Monday Okay. yeah so ngifuna ukuthi nise kahle ningezi ngokhamfuhlele ka ngikhonga ukuthi niqhamuka nami seniba ngifuna niqhamuke kahle Okay. noshuni nje ushuni right mase niyakwazi ukuthi ingane ingatatazeli nayo igcina izilokho umama ungilenzela ngayilonda hayi ngifuna ukuthi ingane iyazi ukuthi mina Alright. Monday kwenza Monday ngicela sinyakaze sisi. Monday. anibongi Monday. uyazi ukuthi angenza Monday ekuseni sofika la sizokulala. Monday ekuseni. ngizofona bafuna ukuthi ngisamsebenzini ngoMonday infone ngizofuna umsebenzini ngize ngile Monday. Hayi Hayi sihlangane nedokho thina sifuna ukubona ingane ukuthi iyaphila noma ayiphili. Phela. Okunye nokunye usuyoyibonela ukuthi wenze njani. Sale kahle sambe sisi. bye.